kapor baman kesngi awan lam shipi da undang yalam news. Kakun Henyo Trap Awakening Movement Khanam Lengba Usamla Eric Swear President ka State Youth Wing Menta kasngi khalai trek nai wing arja rapsau ulapan pau bakum kaseng kabajubot din ya kate kajaka RR Colony kadon ya kajing snga arten banong baka RR Colony kahapura hapo kajing pej bat kajing sanchar jong kadar barsnong ranja balapan long ya kaseng bantarai kumne namar haduk kini kisi kita kisan bot badon hakaleng jong kate kajaka dang tho badang kedau bej RR Colony habede berkanero nakaseng ke adap ha city syakador barsnong ranja bat ai kupiru syaka ke HADC nakabenta ban pendam bat bujli no ya kerteng syaka them ranja kablong ka kerteng tenrai khasi bat kabalapan scam da ke HADC handai ka basose kalong bahaduk kini kisi kaseng kam shemlah yo jubab ne yo i bagite kisan bot ken pendam bat bujli syaka them ranja laong ru ba katek RR Colony kadai kasek skedel area bat kabahapru hapo upod sam jong gajisansyar jong kahima malim kumban syupen kenmau hosnem adar khat khandai nakaliang kahima malim kaldep kentup ya katei RR Colony hapo gajing pej bag gajisansyar jong kasnong ranja bat yakani kajakaru lajar keteng thamai dakadong them ranja badapan skemru dak ke HADC kumta halor kane kaseng kabanjur bak RR Colony kadai hapo kajing sanchar jong kadar barsnong ranja kumta kaseng hakini kisi kansalai ke HADC banya kendo UM badai pej yak ilaka banpan jingchai yo kadon ke AK shalandat hagaju kapor kaseng kalapan pau bakan sa dawa jur na ki bor sarkar hai ka badai bat ki ipek bayo sernot na ka society badai ban pendam no namar kalong bean Ihi ban ka the ka colony ka ban tip shai kum ka refugee colony kum ka seng hi na ka pos ka por ka ji budin bai te ba ka te jaka but ba si ru ban ong ba kum ka seng hi ni den i artin ban ong ba ka te ka colony ka ha pura ha po ka ji pet pa ji sin shas nong jong ka dar bas nong renja ka e pelong hi ban ong ni ka ni na ma ba haduk ni kisni ban ya iti na ka te jaka ni deng isa bet ya kiju kisai buat ki bawa hakaleng jong te jaka ki bala tho bat kedo bet RR Colony umka them renja bat habidi bekani ru na kalian i ba Thomas Pasa i badairu i wakil presiden CEC jogi la tho bat ai rashti shaga dorbar shnong renja bat ai kopiru shaka ki jisi ban kerpat lem ba de ban pendam no i ki kerteng ki bala tho sanjur RR Colony bat hajka juga ban bujli no da kerteng them renja badai kerteng terai khasi kumbala pas kam da kaisi kena bangilat na kanu ganuka jisuthu bakla bat handai ko si ban pat adu kini kiski ni machine na yo kanu gungu juba ni bani i ba kita kisai buat kila pendam di kungaseng hi ni krenshai ba ketai ka RR Colony kedai ka 6 schedule area bat kadang hap po usam bat jingsin sha jong ka hima malim bat ban puskuma biang ru ba hausnya arja khandai na kalian ka hima malim kala da kunthut ya ketika RR Colony hapo kejing pet bat jingsin sha shnong jong ka dorbas nong renja bat ya ketika RR Colony la jet mai da ka dong tham renja bat ya kani la paskam da ka TGC di halor kani ni banjur ba ketika RR Colony kedai pandai bet hapo kejing pet bat jingsin sha shnong jong ka dorbas nong renja di kota na kalian keseng hakini kias ni selik biang syakijisi ban budin habide bakani ban kendo yawi amelaka kena ban yo ji syai yo kedan ke shalandan di nalo kataru keseng kansa dawajur habide bat kita ki epek ki bayo senot na kita ki self time remas nong hakut kupor di kota na kalian keseng sa dawa memar jor ba ikini ki epek kibayo sunat na ketika society deban pendam no nomor kilong bi ai tunggu tai Banyo iki kubon baman kesngi subha ban subscribe ka channel unong yalam news. Kumle shibu